If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't be sure of, I've never asked for more than your love. Hatimaye leo ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua tabasamu suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Siti haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Siti baby, haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, haikuwa rahisi tufike leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri
Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii, Na hapa tulipo ndiyo siku yetu ipo. muhimu ya harusi. Sweetie, sweetie baby. Haikuwa rahisi Sweetie, tufike my love. leo hii, Na hapa tulipo ndiyo siku yetu ipo. muhimu Sweetie, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii, ya ndoa mengi mengi tupande nayo, switi ni kuheshimu, uniheshimu, mahaba moto moto yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi yakanukie. walikuwepo walitamani, nao watafunga harusi, Wakaparangana, haikuwezekana. kama si Mungu tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii, Na hapa tulipo ndiyo siku yetu ipo. muhimu ya harusi. Sweetie, sweetie baby. Haikuwa rahisi Sweetie, tufike my love. leo hii, Na hapa tulipo ndiyo siku yetu ipo. muhimu Sweetie, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Na tutakumbushana kukaa na Mungu, familia ya Mungu, huja upendo wema kwa ndugu wote wa pande zote, tutapendwa na wote hata na Mungu.
10. 老婆，我把你拿回去拿来的。
Kama Bwana hawakwani pia mle. Kwani nga. Jamani sana. Ndio sagrada saiba yetu manyama pia. Biamo sana elda kweka. Aba saiba kyogo. Inako enyolinga iga chinyanyi chia kabero witane ya makuru mwa. But this time to what nyake ya matina mose ne karo next. Mwa kan ko ero. Nonya nabo musani do monari ga otosire matuka mandi. Oko Joseph Moini. Joseph Moini na mora sige tingi mara kana sus. Joseph Moini ka ki amba ka sinyangi chi ale ka ajita ne ka you can remember. Bagwani ko mara. Yamra sana. Bana basa wai ko ale ka ke tu ale ko ko ringa. Or ba bela baga. Yo kanisa ya Kyogo, it is to be at Kyogo, especially Kyogo this church here. We want to remind our youths that remember, when you want to begin a new life, you have to begin in the church. You begin it with God. Aliyowacha akawase tuwa. Nasa njeyu, eno narena, piyamano sana, ikia mwenjo tuwa iwa gejiga, tozi ukuwa na wana nyasa. Yoto tenga piyamano suku na chekina, utagenda ka, tozi kuwa siukero. Mukaranga pia, mucha kepilo wili inu mwamo. Mwenye saa basi nenda bakata matukosi amangana ya boko kwa ikuli ya leo telefona cha iga cha kete kele se abitu uros no yo ni ko mo so mano ko ta nyangi duke yo iga ni sa manyane ekra mo so ke dada nao yo ko yo ranga sai ekra kuli rutongo otongu wa bibi twao na gotongo mo to mo sa ko kwata akamenya konyora ngabono kuri gasibia likuri chuma kwero tenga kuri ya karonga tevia monto musaja kale ndoke abieka nerevia anyoro mokonyo muisai emuwena gaka tevia dam akarana chitoro ekera bisultani yeko kwa ngoko yeko kwa barana Nyasama ina akoro parishini yangi special for the first time. Ilia akalusio kwa romo akamutongo mumtomo kungu okoro kwawa akamubeka akamoyo agatura Adam uwe kuriya akarora mumto oyo mubwenete agakeli yote ba yes kwenye na achali kila limiti bika bono yo nero kabali yuga ya mugamu Nyamajamo nani gara rukumo kungu Adam Nyasai omoete omuhia kali Neukero tebia Ekero mosaa kidire Ai kire ngake wenelete Igebo wenete Aini getamu keka wasaba inire Asoko na chekina Kogua taniwa Enyange nchenu Nyasao maina achagete Gawa sayawetu Biyamu nasoga chawara This direction na the one more mentors imagine no mo se me wo sai mwana ndio mia mwalimu mia want to say na sago konye na lena ke basago tamino muba konye bana chiki na kubuga toro ya ndoro iga na sago sensa Eke mungu yaki ata mpaka 12 na watu kwa ngali ngana ya bene na watu ngana biasa ingata love one another that your joy may be full mwanjane inwe asindwe egero mo kuino akale ko oisa deke oikerane. If you keep my commandments, if you continue to obey my instructions, you will abide in my love and live on in it. Just as I have obeyed my Father's commandments
and live on his love. Verse 11. I have told you these things that my joy and delight may be in you, and that your joy and gladness may be of full measure and complete and overflowing. Makana hayo ya Bwana Yesu mwenyewe yabatebana na abanjiri nwe bunatata akodage togie anyachete Yesu gutangasa mangana momulio mito prokuye yanda mo twanjiri ntu ano obanjiri rena yasago kwa Yesu atanga obanjiri bunabage togie bunanjiri nango na ise naro twanjire boigo na tumanje umaro tabaiga ya tebanga just as the Father has loved me, abide in my love, continue in his love with me. Wana una Yesu anjete na inwe menya so bwaje nyowo wezi na twata masi nyange muso mwenasai umulije no kumurande no kumwari mweno noyo mwawena oyo batokana korosia abana ba menya kibabo soma malikali alikubiya yoda kwa maninga igaga tena ekatora mwanchini sai togenda ko menya so bwaje nyowiga ikirege to kinge njusa igaga da mo koraiko yige digo chikoba omogo koino igo wetu ikirana agara mwa mwanchini sai nande ga mwanchini inwa sai nwe wana sai ke bunge ko na iko myabatelega. If you keep my commandments, if you continue to obey my instructions, unamwona wa Kristo iga Mungu endera kumwanja na sai na kumwiwira na kugwata machikae na twenzi boigo igagoteba you will abide in my life and live on in it. Igomura atero gwanja nugwane ande momenyo igima kana kulingaleliga elianjale chesa intuna abakristo wona abakristo ina ekipeka monke naba bano mande kana boka sabasani wale watela musali intuna roto wana mata useneta nonka monto ya mama ya watela kwa ile monto ya mole kwa Kristo iwa hata abantu bane bashika kanisa bibachaga iyo tokete kenshi tumutu wale biya abalishi ndemo omuntu omwe okomenge se boleria otebana nakia balishi bawo karabeye permu yabo bagende kusangirika no musangirika no bitoki osiasa itukut is that right balishi ndemo keto tora sareko ingie kyote kia tokona twagende soto musangirika twagero sasi. It was a big challenge. Manyana ekaratura bwata machikanya sai tuwa mwachinya sai kujimba to kwewa kutino menya sai uragende yango akasaba liwedo bia kuna mogo so bwa mato yo mwacha kiremo tuko babeke tuya mutakune amateyemo mwanchane musika machikanya sai moyuwere na sai moto watakwanya sai yalibona kama akole igomo komenyobo gima oboronge. Just as I have obeyed my Father's commandments and live on his love. Yesu Kristo maina iwewe nyasa ise na ito na hapo tukatoka kile tumoiwe aseme ndio prayo basira mateva. I have told you these things that my joy and the light may be in you. Amangana ya tenga tuku anchana tuku mwanchana sai tuku iwe nyasai omogo kunya sai igo komo wikirana nalo bagoteba kamu akoligo ono na ingo mogo kuino igo koyeto ki wikirana. Sister Rena, I want to remind you one thing. You have come to this church here for demonstrating na ekene wanjire noku na wanjire ogenda so. That's very important. Again, take a one chicken kill or Pusuma Gosino Gaga Lusigona, so the simple thing. Again, take come on the local area, have a Kuman and say, Vai Chile, Bagenda, yes, Vagenda, no Bagenda,
bamanya gochora kweba wancho muntu yakirete omanya kuro kweba wancha abama tebalia nyoro nyina biara na izebia kweba wancha obura bamwa na wasbat bamwa kweba enye ndita ko yo sister asu mwa wes mo we ka kana no yo ni ke ko yo ke mo tegera egi to kira go kono mo go oikira na asu mwa wes no wancha eno na amate yae na ba bons na ba sabai bons aba tabale to ki oma ke ko ba chin ke ko ma omo wa kuikira na eno kuiwa ka wanchire rena no ko mo rusia ro ko mo ira ya karigo ko mo iro asko gwatana na kuwa sawa ibori na kuwa sawa ibari igoda kuika no bwata ni obiga kwa mwanchire bwache ya mate yae bwacha batabons bwache mbenya sai ali bwacha ba ko ko rimiremo kuno mo sumenya sawa polisia ngali na polisia tukwate gase ko musa kwa to baro ka yende batego bie cha chinde akawa tumo to yiga te kwa tanga bwacha muso kuna ba to ke kuyaje ko bwacha muso igabo cha jona umuntu yise cyane ko nanga le to ke nsare umuntu ya no yo ngai no yo nyasai omya ko butangaza sikari ko butangaza omo kyokora kuja tufanya mwana kai umuntu no nyasai kede gona ko seyeta asel kuria lero ngelinga if you want your love to be perfected you must love one another and love your neighbors and friends and even enemies. Then your love will do what? Will be complete. As a fashion and that your joy and gladness may be full measure and complete and overflowing. Kilo se kyo mali te kyo mali stingane kyo mali. Obu aje nunu bo wikira na ro kare to ke. Wange wikira man to go po so pia. Yes, kamu anjanire people will see. Kamu anjanire. Pada tana wa sa. Obu anjanire wa ino bo kira. Na ndo wa ubu anjanire sai kuna bale to ke kuna mo anjanire. Sa wa kwanya sana. Asa mangana ya iga asete Kristo motole. No. Sawa kaponi anjanire swa asli tue. Egaro anjanire wao wiki na sti project toi. Konya basawa ega ba rosia matu wiku ya lero e ba uta kin kaya bo kugwanje ko me me abo kons yeso mai sanike inga dora na barabo na ende ba to tan ko me dio se su moga e kan se ki mana to be ngane i go to konya gwanje goito bokine asu wanja ba mata baito ase da Kristo motoli no this very important magana na ka be ile se dia ka na be na base kuiro na omaete Yakoba akambo miaka 14 years akanyoma bantu babe na yeye espèce de goya et dans ce monde na no mosajo no meta bantu bale abana bada jiwa usini jiwa kweso to kijo Pero puede que música que yo lo que tiene. Abana we ke wada to makata kitu to na wada to makajona mosajo yo. Ndo kuma de studio ya usine Ote usine Ora geye mo happy oito Toi karanse inangi yaye Nakire Roho
get when I carry with the police or in the grant. Then, it's very hard to express your day. Probably, since Friday, get women to discuss into the board of Korea. Are you still committed to be joined together to your prepared future spouse, or you have changed your mind? Yawa sana, leo tuwa nchiringa, para na chakina kia. Awati ya timi nyangi ya kwa edo kik, wana wata ngasa iwa. Kama ntumari wa utuwangi ya kusudia wa teke wa chanire, ba kuma tiki kwa chira masaraka. Chire choice Korea, it is not the simple thing. Chire chiga, emo Korea, na ante mo chimenyere aso kwa ino wako. Na somari ngani Korea kwa sana wala maambia, na na yukia sana mondori jile. Mosana yomo, akaimo kyo guato, oguato, umato oguato, nyanja bogoto. Oguato, akaboiro monto yomo waka chira. Waka yeto kye, waka chira. Ekera go ipiororo, akamoto mosana, kono biu wakera andi, ungakiru guato guane na kimbia brigade. Oguato biya kabisa. Obotono wenere ni chenchembu omosani waka chirangi agachaga wako ubwato chirangi obochikuaka kamya konyora ubwato akangura gasinini ndiomore akangoro egwirato taso ubwato ngaki ubwato bako barochi ekitani kija tumetu gate ka 75 meters ikaira abantu 1500 and only a few people were saved. Bona kara ai bugato kanga bugakira ngeno bugakira ngi aka saidi bugakarena o wuji ko kanyora kanguru ka tendo ki bwangu montaba wa ngingiro dena degole ai no bugato ko wiri to kuma so ko pare to sai no chote mo nyore gore karo bipe atatu ke kwa nyeri peire abandata venga abatyo batena umuzwati twakati ni muntu muri yorenge kumeno bwenye chwa ka obeiri tutla ko mwena ngabu asite jera kumbe kwa nyote faida we wish the best as you do that. May God bless you. Wana bota na kama oko ko dio mwezi Mungu atakaye. Thank you very much. Awasanya wana masomo pakido school wana wikiri ngakiria ya bene na mwana njeranga wabagira na baba tanwe nyangi na to batebia nga wana pakido school kwa bachire chiabo eke baba tane moke njinga wana wira bali chire chiabo wana na kune bali yao wana okuro gani yao kana somire mangana yango so mons yo take proper you take mo yoga because of time so they wana ina chire usaidu that's all then read the statements here somehow and for what you do we will say sawa which way je mangana ma ke tumnya ro ke so ta sa ko so ka ko sasa moja kwa ajili ya na mjini kana ndio kwenye si hao kwenye gari kidogo na kwa 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 ya wale tumekabia kwa business kwenye gari ya ne hao kwa na kwa na ndio vega ndio tunataka kwa kana usika yaate vaya before God and in the presence of these witnesses will you have this woman Rena to be your wedded wife, live together after God's ordinances in the sacred estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, cherish her, in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all others, keep yourself honored to her, so long as you both shall live
Do you now so declare? Yes, Pastor, I do. Thank you. Before God and in the presence of these witnesses, when you are madam, you are going to answer that. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Rena, have this man Enoch to be your wedded husband, to live together after God's ordinances in the sacred estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, cherish him in sickness and in health, in prosperity or adversity, or and forsaking all others? Keep yourself honored unto him, so long as you personally do you so now declare? Yes, sir. That's what we are saying to you. So, go away to where I think I can die. Wherever I go, I'm going to go so nothing more way. Mundu tamu iso what I can go there. Was I the Mukumba that I go where the DJ, Mokumo, was what the Walla, Mokuma Kakan. We got how comfort, I got say it again. What happened, for as much as Enoch and Rena are consented to be joined together in holy wedlock and have witnessed the same before God and this company, and thereto have given and pledged their troth each to each other, and have declared the same by joining hands, I, as the minister of the gospel, and by the authority of the laws of the government of Kenya, do pronounce that they are husband and wife. The word God has joined together, let no man put asunder. Mochenu satanya sa kwa kwa banene kiagara yomoro bebe nyangi kiagara kwa manyetala rubana rwabo ingamba je proba ya mati eno kuna rena na hadi tukulia lero batangasu ko sacho no mukungu na inde boyo nya sawo tu utwasa biringa obakonya senyoma yabo obakonye asubu Kristo bwabo obakonya asiamate yabo. Yes. Erinde nyasaye kubago chakinka owe oboroso obegera lye kona obakwagacha bagacha sobo oboroso bokongo owe nyasaye omwagalo cha baba komwakere nyencho bwa manwiri wenjara no boli bwakere nyencho tibaba kulimera kwenda batinene ikiaga nayo liga na lye kona obakonye mono bwetani. Yes. Senyemere moyama hokavu waletere bitoki bisa ine bila wakina skura bakonya sokukina ko himo useni kita chiao banyolera bana baisha na wasiki ekiaga ukuno kwa wasekalinga kuba watani namo no bametana matunda iyo ndo baenda kubakana botogia twasale irubi yabo kamenya kwa basuku mubensi nko yanero kulendo kwa basuku mubakana kale paso yo batani nyanga ene musiseni na ne koronsi ngori bitengere bimi yawo kora ebebere ne musiseni ya chama de chance abantu baje ku witness orora ku bakiro ya sinyangi mbaro bakatunyangikale basiseni baba begirwa mbaro batara akore mamana boro kere higake mu situation ni ya maji abasae abaisika mana bamuda nawonya sawa to bikasa makango bakonye baba ku watu boro ya abara yawo basikinki sense mo ya bari stroke kanisa chance na sabe ko baba ko kinga na mtu batiko basiseni imbere ne ba kolide ko yetika na yonya saa bakole mirimo y'abiki abana bayiga abona ngo tubeteni nabaro monene obakonyinya saa bamenye no kwamatobia wamanyega saitani aleta matembo akele ngecho bagwire kutoka na program kido tusesemie wa mono mo mweri tuko kera tura aba twensi tuwakeleta ya
kuba kuna watoto kiagara kora yonsi no lileti twasana wasana sisomo toria. Amen. You bless it. Together.
mo nane mbia mana se ke ukyo bagima na mbia mana se nge kwa to lendra se sabali entambe na ine to ikira se nga ya benoku bane kala to ko so anyo mpa to asabiro ba mana itwe obuye bwa borre kane tu egenda se litara Yesu Kristo yero motolito amen. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young.